Hah? Ada. Oke, jangan lupa apa? Subscribe. Jangan lupa follow TikTok ya. TikTok. Ada TikTok juga. Ada TikTok. Serius lah. Seleb TikTok. Ngeri ya. Gagal Pula ya kan. Oke guys, kita udah sampai di Cekrung. Namanya Cekrung nih kan bro? Cekrung ya. Oke. Wah anjay, kita di Cekrung ya. Di sini ada Redika Motovlog. Redika Motovlog. Itu ramai teman-teman tuh. Wih, slow. Makan. Wah, ngeri ya. Keren parah nih Pak, keren parah, serius. Wih, mandi enak nih kan, kalau nggak pikir-pikir puasa mandi nih ya kan. Main puasa cuman lah. Oke. Ya oke, kita mungkin segini dulu video hari ini. Kita mau balik ya guys, kita mau pulang. Terima kasih sudah nonton video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke, bye bye.